saleyo nto encane mhlawumbe engiyitholayo. So-ke uma noma ngingazange ngilandelele kangako, but bengizokubona engazathi mhlawumbe isimo asihambi ngendlela bekumele ngabe sihamba ngayo. So ngase ngibona ukuthi okay, at least mhlawumbe ngoba njengamanje ngumuntu ongenile e-studio wafika warekhoda, ngethemba lo ukuthi bazobuya mhlawumbe laba abangaphezu kwami ngoba engibabiza ngabaphathi mhlawumbe bezosebenza umsebenzi wokuthi kukhaveke iy'ndleko zelokhu njani, uyabona. Yes, so i-studio time sona ngase ngisikhokhelile, sekushoda-ke ukuthi-ke bekhokhele yonke lawo amanye ama-expenses ngoba uma uzokwenza i-CD zisuke ziningi izinto osuke kumele ukuthi uyikhave, uyabona. Yeah, so engithe uma ngabe ngifika-ke esimweni esikanjalo kwabe sekuba ukuthi akusabi lula ukuthi mhlawumbe sinikane leyo nkokhelo leyo ukuthi ngikwazi, because abantu bese ngibathembisile okuningi ukuthi mhlawumbe umsebenzi uyeza sontsuku, uyabona. So ukuvumela kwami mhlawumbe obala ngibazise bekuwukwenzela ukuthi abantu bebe aware ukuthi mhlawumbe iyiphi inkinga engithe ngabhekana nayo uma ngathiwa umsebenzi mhlawumbe awusaphumi. Kodwa futhi-ke baningi ababuyile kimi bengazisa ukuthi mhlawumbe bangaba nalo usizo, but currently kuthanda ukuba thafunyana ngoba kuyisimo lesi ebengingazange ngisilindele noma ngibheke ukuthi mhlawumbe kungaba yinto esondela ngakimi, uyabona. Angizwa bhuti. Ngokwami mfowethu kancane ngibone mhlawumbe ukuthi bangike ngabe ey'nkundleni ukuthi ngingaba umuntu mhlawumbe othi ukuqhela kancane ngithi kuyibukela kude indima, mhlawumbe kukhona engingathi ngikubuke ngibone mhlawumbe uma kuthiwa kuyabuyeka ngibone ukuthi ibuya mhlawumbe ngilishaya kanjani, ngoba njengamanje akusona isimo esilula kulesi kimi, futhi akusona isimo mhlawumbe engavele ngithi hhayi ngisithatha kancane, noma ingakhona ofikayo kodwa ngeke kusaba lula kimi ukuthi kube nalelo themba lokuthi mhlawumbe izinto ziye phambili ngendlela eqondile. Ngishayela laba bahayi lokho njani ngoba umphathi lo obengisizile ukungena e-studio last year ngike ngamfonela noma achaza khona ukuthi akafuni ukuba umphathi ovelayo kubantu noma official, uyabona. So ayibanga khona into esayisayina naye yokuthi mhlawumbe ngizosebenza under these terms and conditions, ngoba ngambuza ama sosebenza ngathi mina njengoba ndoda manje wenze kanje wakhokha e-studio zizomixa kanjani, at least mhlawumbe asidraft ukuthi iphesenti lakho likanjani uma ngabe umsebenzi ususebenza. Wathi yena hhayi akanankinga yena nomsebenzi asisebenze ngoba ube indoda vele ngenankinga ngoba umuntu obese-UKZN because nami bengise-UKZN, uyabona. Yes, so uma ngabe manje sengikhuluma nenkampani sengitshela indaba ka-10 years engingayazi nengingakaze ngazi ngayo, kunginika inkinga mina ekutheni mhlawumbe manje iyiphi indlela engingenza ngayo in going forward, ngoba noma ngafika umuntu mhlawumbe athi uyangisayina noma ungifake ekampanini akusezuba lula ukuthi ngingathi ngoba akaze ngibe ngaphansi kwekampani, bekuyinto engiyiqalayo noma njengoba nendima kamasikandi ngiqala ukufika kuyo. So akukho lula ukuthi ngivele ngithi mina hhayi ngiyashiya, ngoba ngazi ukuthi uma ushiya yiziphi izimo obhekana nazo, mhlawumbe ngoba ngike ngabeka ku-Facebook nasey'nkundleni ukuthi uma ngakhona usizo engilitholayo ngingalijabulela, ngoba umsebenzi wona bese ngiwenzile and unjiniya wawenza ngendlela kokuthi awukwazi kumsebenzi ukuthi uphume ungakhokhelile. Engingakusho mfowethu ukuthi kunezimo ezayifika endleleni yakho ukuthi mhlawumbe ungazi ukuthi kumele wenze njani, kodwa njengomfana omncane ngiyacabanga ukuthi baningi abantu mhlawumbe abazofika bangibonise noma mhlawumbe benginike ama-advices, benginike futhi nosizo lokuthi ngikwazi ukuqhubeka, ngoba
wona umculo ngiyawuthanda, bengeke ngifike endimeni ngingakuthandi ukucula. So into engiyithandayo njengoba ngikwazi ukuthi ngiyikhathalela ngayo yonke indlela, but-ke ngiyacabanga ukuthi mhlambe kukhona okuzokwenzeka, mhlambe futhi umsebenzi wabantu ukwazi ukuphuma, ngoba umsebenzi lo ngiwenzile akiwo wami. So ukwenza kwami ngikwenzela abantu, so ngiyacabanga ukuthi mhlambe kukhona okuzokwenzeka. Uma kukhona futhi okwenzekwayo ngizokwazi ukuthi abantu ngibabikele. Uma futhi kungekho ngizobazisa ukuthi no, izinto ngizamele ukuyihlanganisa but kwangenzeka. Angizophinda umdala. Ngicabanga ukuthi mfowethu kusimpule kakhulu, kungaba ukuthinta mina direct ey'nambeni zami, ngoba mhlambe enye yezinto ebikhona ubethi umuntu uma efika ebese edlulela kula bantu laba esisebenzisana nabo. Kodwa uma wukuthi nje usesikhuluma ngokweqiniso kuzobe kungithinta nje ey'nambeni zami lezi ezaziwayo engihlezi ngiy'shiya. Mhlambe ngizoyibiza 071 087 1489 and then mhlawumbe omunye angangithinda nasey'nkundleni zami-ke bese sikwazi ukuthi sixoxe sonke ndawonye. But nje okwamanje konke lokho mhlawumbe kungayinto eqhubekayo, ngoba uma abantu besafuna nje ubajabulisa kulezo y'ndawo ne-album vele esikhona, angeke nginqabe ukwenza lokho. But le ezayo yona noma le esengiyenzile angazi ukuthi izophuma kanjani noma kuzokwenzeka kanjani, kodwa futhi uma ngabe iphumile nakhona lapho ngiyothokoza kakhulu. Abantu bazi kangcono bengagcina mhlawumbe bekhuluma okungeyikho. Okunye mhlawumbe ngizokucacisa-ke, ngoba ngithe uma ngibhala izolo abantu base begijima beyothinta imeneja avele, but lo muntu obengisiza ngey'mali bagijime bayothinta yena ukuthi hawu manje kwenzakalani, ekubeni naye engathi ulwazi lokuthi khona abantu ababenza le nto bengenalo, yabo. So njengamanje leso simo kumele sibone ukuthi mhlawumbe silunga kanjani, so ukuthi sikwazi ukuthola ukuthi senza kanjani uma kunje. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, ngivalelise nakubalaleli bomsakazo nangiyona umsakazo. Ngiyabonga kakhulu nazo.